karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda rwaraye rwanzuye ko umuryango wa nyakwigendera Assinapol Paul Rwigara ugomba kwishyura miliyoni zisaga 349 y'umwenda utishyuye banki y'ubucuruzi ya Cogebanque. Umucamanza yategetse ko igihe uwo mwenda uzaba utarishyurwa batagomba gusubizwa ibyangombwa byabo ku mitungo itimukanwa. Eric Bagirubusa abahiye inkuru. Mu gihe kijya kwegera isaha umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi asoma icyemezo cy'urubanza uruganda rw'itabi rwa Rwigara Premier Tobacco Company ruburanamo na banki y'ubucuruzi ya Cogebanque byarangiye yanzuye ko abo mu muryango wo kwa Rwigara batsinzwe. Baregeraga kwemeza ko nta mwenda uwo ari wo wose babereyemo iyi banki no gusaba gusubizwa ibyangombwa by'imitungo itimukanwa batanzeho ingwate ubwo bakaga inguzanyo mu mwaka wa 2014. Muri icyo gihe uko umucamanza yabisobanuye bari batse inguzanyo isaga miliyoni 821 z'amafaranga y'u Rwanda yagombaga kwishyurwa n'inyungu zayo mu gihe cy'umwaka umwe. Umucamanza yavuze ko mu mwaka wa 2017 Prime Insurance Limited yishyuye Cogebanque miliyoni 540 y'imisago aho kuba miliyoni 600 nk'uko abo kwa Rwigara bari batanze ikirego. Gusa nyuma Prime Insurance yatanze ikirego mu rubanza rwiswe rw'akarengane isubirisha mu rubanza. Urukiko rw'ubucuruzi ruvuga ko mu 2020 Cogebanque yategetswe gusubiza Prime Insurance miliyoni zisaga 349 bivuze ko hagumyemo umwenda kwa Rwigara bari babereyemo iyo banki. N'urubanza uruganda PTC ruvuga ko rutabayemo umuburanyi bityo ko nta shingiro rwagombye guhabwa. Cogebanque ivuga ko uruganda rwa Rwigara hari rwo PTC rwemera amasezerano y'inguzanyo bahawe n'iyi banki, ikavuga ko ikirego cyabo nta shingiro gifite. Urukiko rw'ubucuruzi ruvuga ko kuba urukiko rw'ubujurire rwarategetse Cogebanque gusubiza miliyoni zirenga 349 kandi ayo mafaranga yari mu yishyuriwe PTC nk'umwenda yari yibereyemo, bivuze ko uruganda PTC rugifite inshingano zo kwishyura uwo mwenda. Urukiko ruvuga ko bikimara kuba nta kindi Cogebanque yari bukore uretse gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko yarangiza nayo igahindukira na PTC iyishyuza umwenda wayo. Kucyo kuba uruganda rwa Rwigara rutarabaye umuburanyi mu rubanza rw'akarengane, umucamanza akomeza gushimangira ko bitayikuraho inshingano zo kwishyura umwenda. Ku kijyanye n'inyungu z'ubukererwe kuri uyu mwenda, umucamanza asingiye ku zindi manza zaciwe yavuze ko kuva Cogebanque yaremererwaga kwishyuza umwenda wayo mu 2020 nta cyayibujije kujya kuwishyuza mu bwumvikane. Yavuze ko ahubwo iyi banki mu minsi ishize aribwo yashatse gukoresha uburenganzira bwayo bwo kugurisha mu cyamunara imitungo yo kwa Rwigara yatanzweho ingwate. Yavuze ko ikijyanye n'ibihombo iyi banki yaba yarahuye nabyo igomba kubyirengeraho kwishyuza inyungu z'umurengera ku burangare bwayo. Umucamanza yahise ategeka ko abo kwa Rwigara bagomba kwishyura banki y'ubucuruzi ya Cogebanque umwenda wa miliyoni 349 n'ibihumbi 752 n'amafaranga 425. Yabaciye kandi indishyi ingana n'ibihumbi 700 arimo yo gushora Cogebanque mu manza n'amafaranga yikurikirana rubanza ry'umunyamategeko. Umucamanza kandi yategetse ko igihe cyose bazaba batarishyura uwo mwenda batazasubizwa ibyangombwa by'imitungo yabo itimukanwa yari yaratanzweho ingwate. Imwe muri iyo mitungo iherereye i Nyarugenge mu murenge wa Rwezamenyo no mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. N'umwanzuro bigaragara ko utaguye neza, Madame Adeline Mukangemanyi Rwigara umugore wa nyakwigendera ahita haguruka asohoka mu rukiko. Ku murongo wa telefone yabwijwe rya Amerika ko bagiye kugarira inzira z'ubujurire. Tugiye kujurira ariko nkuko nabivuze na mbere hose twajuririye ijuru, ariko n'ubu tuzakomeza ntabwo ducitse intege na gatoya, kandi kiriya cyemezo nta nubwo cyadutangaje na gato, ntabwo cyadutangaje n'ibiriya twari dutegereje. Ubu byarateguwe n'ibimenyetso byagaragaye kandi turiyo. Bivuze se ko igihe mu bujurire byakwanga byo ari amafaranga mwakwemera kuyishyura? Ntayo tuzishyura, bazakore ibyo bagambiriye, Imana nayo hari ibyo yagambiriye rwose, babyumve ntabyo bazabona, ntayo tuzabishyura, bazakore gahunda uko bazipanze. Icyakora mu cyemezo cy'umucamanza ntaho yigeze asobanura niba Cogebanque yemerewe kugurisha mu cyamunara imitungo yo kwa Rwigara. Ni mu gihe mu minsi ishize yari yaratangiye gushaka kugurisha imwe muri yo. Nkibutsa ko mu 2018 aribwo imashini z'uruganda n'itabi byo kwa Rwigara byarangije gutezwa mu cyamunara. Icyo gihe ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyavugaga ko hari imisoro yabarirwaga muri miliyari 6 z'amafaranga batishyuye. Umuryango wo kwa Rwigara ugakomeza guhakana ibyo byose, ukavuga ko leta igambiriye kubafatira imitungo yabo yimukanwa n'itimukanwa mu mugambi wo kubakenesha. Bagirubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Mu Burundi, komisiyo CNTB ishinzwe gukemura ibibazo by'amasambu n'indi mitungo isaba umukuru w'igihugu kuyongerera igihe igakomeza ibikorwa byayo nubwo abatuye ahaboneka ibibazo by'amasambu bifuza ko ihagarikwa. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru. Umugwi CNTB, Commission nationale des terres et autres biens,
ujero gutatura amatatu y'amatongo n'andi matungo watangaje ko usigaranye akazi kenshi udashobora kurangiza mu kiringo gito usigaranye. Daniel Ngendakumana ajeje kumenyesha amakuru muri uwo mugwi yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru kuri uyu wa mbere mu ntara ya Rumonge, imwe mu ntara zirimo amatatu menshi y'amatongo mu bumanuko bw'igihugu. Tugisigaranye imanza zishika ibihumbi 22 naho sentebe iri ku kivi. Izo manza ni nyinshi ntishobora kuzirangiza muri iki kiringo isigaje. Rero niyo umugwi sentebe utazoheza ngo wongerwe ikiringo, ndabizi neza yuko hariho kindi gisata izo manza bazoziha zigaheza zigacibwa, abanyagihugu bagatunganirizwa ari mu masentare asanzwe, ari muri sentare kuki umugwi sentebe. Itegeko rigenga uwo mugwi ryerekana ko mu kwezi kwa gatatu umwaka uza w'ibihumbi 2022 ikiringo ca kabiri ca sentebe catanguye mu mwaka w'ibihumbi 2019 kizoba giheze. Igihe washigwaho mu mwaka w'ibihumbi 2006 wari wahawe igikorwa co gutatura amatati yadutse hagati y'abarundi bariko barahunguka bavuye cane cane muri Tanzania hamwe n'abasangwa. Abenshi nabari barahunze indiane za politike zadutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 n'imyaka yakurikiye, basanze amatungo yabo yarifatiwe n'abandi bantu. Uwo mugwi usigura ko mu matohoza wakoze wasanze bamwe mu basangwa bari bahawe ayo matongo n'amazu na leta z'ico gihe, abandi nabo bakayagura. Ico bikoze bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Makamba ihana urubibe na Tanzania ikabamwo amatati menshi bemereye Ijwi ry'Amerika ko bababajwe nuko uwo mugwi utashize mu ngiro icifuzo cabo co kubagaburiramo kubiri itongo rimwe rigasangirwa n'abasangwa hamwe n'abahungutse mu ntumbero yo kubana neza. Nako jewe nari insigaranye kandi twaragaburanye tukaringaniza, agomba kukagira ahantu, agomba kukanyaka. Nanze nkaca mbona yuko atahantu na hamwe mfise kugenda, niyo ntumasobora kwihereza ibarabara nkavuga ati niburi nuko nopfuma mbona napfuye hako nza kugwa hehe, hako nguma nangara. Kuva ku muyobozi no kumugoma kuzana ngaha mu kazira abageni hose tuza twamaze kubibona yuko hagiye kuvyuka akajagari, kandi intambara y'amatongo ndabona ko igiye kuvyuka kuvana n'uwo mugwi nyene wavuga ngo hauza gushikiriza mara ugasanga twebwe ukamenga turanyatswe. Ntagire leta yo guhungura hama yongere hungisha abandi, ntanya gufa ntanya gukira nta mwana n'ikinono se barundi nagira ijambo avuze. Yamara uwo mugwi wemeza ko itongo ribwirizwa gusubizwa mweneryo. Mu bice byinshi by'igihugu abasangwa barasowe mu matongo baba bamazemwo imyaka irenga 20, abahungutse nabo bakayahabwa. Aho niyo bamwe mu banyepolitike nka Honorable Charles Nditije, umushinga amateka w'umugambwe Iprona, yabaye mu bambere biyamirije iyo ngendo kuva mu myaka 10 iheze. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika uwo ubu atavuga rumwe na leta avuga ko uwo mugwi sentebe udakwiye kongerwa ikiringo, kiretse bahinduye itegeko riwugenga n'abawugize ntibatamika ibyo bakora. Ntacu wamariye abarundi kuko hakubatatura warabateranije igihe cyose yagomba kwegurira amatongo canke amayi matungo abahungutse abasangwa bakaburiramwo byose. Ugasanga rero bizanye akaguma mu gihugu, hakuzana ituze mu gihugu, kamenga umusangwa ni nyakwangazwa. Umuvugizi wo mugwi wewe siko abibona. Daniel Ngendakumana amenyesha ko nyabona uwo mugwi sentebe ahubwo washize imbere gusubiza ivyabo abari barabinyazwe. Yamara akavuga ko intambamyi zitabuze. Iyo umuntu yitwariye umuntu hanyuma uwo yitwariye ntaze, ntiduza ngo twumvirize urubanza, urumva nivyo ukunda ko twumviriza umuntu. Kigira kabiri n'abantu tuba twaraheje kumviriza, abitwariwe ntibaheza ngo baze gutora ingingo. Kirazira yuko urubanza rushira mu ngiro bose bataratora ingingo, kandi babigira nkana. Umugwi sentebe wiha amanota meza mu kiringo warumaze uri kurakora, kuko kubw'abawurongoye mu myaka 15 iheze ushizweho wakiriye ibirego birenga ibihumbi 60, ibice birenga 70 by'ayo matati akaba yaratatuwe. Ku rundi ruhande ariko abandi babona ko uwo mugwi waje gutunganiriza ubwoko bumwe bwiganjemo abahutu bari barahunze ari benshi muri izo ntoreka zahitiye mu Burundi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Dusubiye mu Rwanda mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi hari abaturage bakomeje guhezwa mu gihirahiro cyo kudahabwa ibyangombwa by'ubutaka batuyeho. Abo bavuga ko inama zagiye zikorwa zigamije gukemura icyo kibazo kugeza ubu nta musaruro ziratanga, bikomeje kubadindiza mu iterambere. Umunyamakuru wacu Temistokere Mutijima yaganiriye nabo maze adutegurira inkuru. Ni ikibazo gihuriweho n'imiryango irenga 2,000 yo mu tugari twa Ryankana na Pera twombi two muri uyu murenge wa Bugarama. Gifite imizi mu mwaka wa 2009 ubwo hatangiraga ibikorwa byo kubarura no gutanga ibyangombwa by'ubutaka mu Rwanda. Abo bavuga ko ku ikubitiro bahawe nomero ziranga ubutaka bwabo, ariko byagera mu gutanga ibyangombwa bakibura. Mu gusaba ibisobanuro babwiwe ko ubutaka batuye hari ubwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagiri. Ni kenshi ibyemezo by'ubutaka bayiburiye igisubizo, kandi abaturage bicara babaza icyo kibazo. Ese kuki tutagira ibyemezo kandi hano babifite? Akabwira ko hano ari kwa Munagiri. Ese Munagiri acumbikiye abaturage? Ese azaba ibyangombwa? Ese azabimura abatuze handi? Minagiri tuzi ko ari leta. Ubwo rero ubutaka bwabaye ubwa leta twe mu buryo tutazi. Na nubisa tubutuyeho bavuga ko ari ubwa leta, ariko twe twari tuzi ko ari ubwacu. Abasaza bacu aribo bagiye bavugura basogokuru bagareza ba data, n'ubungu tukaba tubutuyeho guca. Ubutaka abaturage bavuga buri mu byiciro bibiri. Hari ubwo batuyeho burimo n'amazu bigaragara ko amaze imyaka myinshi yubatswe, n'ubundi bakoreraho imirimo y'ubuhinzi. Bamwe mu bagaragara nk'abakuze bagituye muri aya masambu ntibemeranya n'ingingo yo kwitirira leta ubutaka bavuga ko ari ubwabo. Bemeza ko aho hamye hatuwe kuva na mbere y'umwaka w'1962. Urugo rumwe rwabaga ruri hano, urundi ruriri zitandukanye. Ubwo ni ku mapayizana, aha ni ku rya 11, hirya ni ku rya 10. Ubwo bari batuye nyine ku mirongo nyine nk'uko za payizana zari zimeze. Yangane ni naravuye ntabwo ndumva vuye handi. Ubundi angaha hamye hatuwe kuva kera. Yitwa ndagwa bari kwegerane, urumva nyine byari bidu. Ndiko kwabiri kubutaka nyine ari ubwacu tuburimo. Ni ntabwo ikiri haba muri iki. Nahaje nyine umukobwa nsanga nyine hatuye. Hari hatuye abantu benshi barapfuye barashize bose n'abimukira bagiye baza badusanga. Nyine bavuga ngo ubutaka ngo n'ubwa leta, kandi izi ko ubutaka ari ubw'abaturage babayeho kuva kera. Ni ikibazo cyahagurukije abategetsi mu nzego nkuru z'igihugu barimo na ba Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi n'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ndetse mu nkuru Ijwi rya Amerika yagikozeho mu mpera za 2019, Bwana Shyaka Anastase wategekaga Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu icyo gihe yijeje aba baturage ko ikibazo cyabo kigiye kuganirwaho bagahabwa igisubizo bitarenze ibyumweru 2. Ikiza nuko bose ubona bahamaze imyaka myinshi, niba ba muturage atuye ku butaka imyaka 30 cyangwa isaga, kuba ubwo butaka butunze n'abana be bifite icyo bivuze. Tukaba rero twabasezeranyije ko inzego zigiye kubiganiraho zikareba umurongo cyahabwa, ariko tubezera ko azaba ari igisubizo kinoze kandi kinyura bariya abaturage. Ikibazo cyabo kirumvikana, tuzabikora vuba rero mu gihe kitarenze icyumweru 2. Nyamara kugezana n'ubu igisubizo cy'iki kibazo ntikiraboneka. Ibyo abaturage bavuga ko bikomeza kubadindiza mu iterambere. Bakagenda bavuga ngo bazabyigaho tugategereza tugaheba. Ari ufite agapariseri ararushye, ari ufite akubita isuka ararushye, nta byangombwa pe dufite. Iyi saha ubutaka tubutunze nyine nko gutizwa. Nta muntu wafata 200,000 ngo agenda biguze muri banki atange ingwate ku butaka ngo bikunde. Gufata amazi basaba kuzana icyangombwa cy'ubutaka, no gufata amashanyarazi bisaba kubanza kuzana icyangombwa cy'ubutaka. Udafite icyangombwa cy'ubutaka nta muntu uri kugira amazi cyangwa amashanyarazi. Uwo Munagiri rero icyo tumusaba ni uko yaduha uburenganzira ku butaka abanyarusizi dutuyeho, akaduha ibyemezo by'ubutaka nk'uko abandi babifite. Bwana Ntivuguruzwa Gervais uyobora umurenge wa Bugarama nawe avuga ko kutagira ibyangombwa by'ubutaka kuri aba baturage biteje ikibazo no mu rwego rw'imitegekere. Rero urumva hari abaturage benshi dufite batagira amahirwe yo kwiteza imbere no guhindura imibereho yabo biturutse ku kuvuga ubutaka butabanditseho, kandi uretse n'ibyo hari n'imanza rimwe na rimwe tunakira bibaho ko abantu bagirana imanza ugasanga biragorana kumvikana kuri ubwo butaka mu gihe budafitiye ibyangombwa bya burundu, ndetse n'inkiko akenshi ntizinabufataho ibyemezo. Urumva rero icyo gihe n'akarengane kazamo ko twakabaye duha ubutabera ntitumuhe ubutabera uko bikwiye. Ijwi rya Amerika yagerageje kubaza muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ari nayo aba baturage bavuga ko ubutaka batuyeho bwitirirwa, ariko batubwira ko icyo kibazo cyoherejwe muri Minisiteri y'Ibidukikije. Bwana Baziru w'Imana ushinzwe itumanaho muri iyi Minisiteri y'Ibidukikije mu butumwa bwa email yatwandikiye yatubwiye ko iki kibazo Minisiteri kizi kandi irimo gukorana n'izindi nzego zacyakiriye mbere, aho hateganyijwe inama yo kukiganiraho muri iki cyumweru, abaturage bakazamenyeshwa icyavuye muri ibyo biganiro. Icyakora yirinze gutangaza igihe ibyo bizamara n'igihe abo baturage bazamenyesherezwa icyabivuyemo. Itegeko ryerekeranye n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda mu ngingo yaryo ya 18 ritomora ko icyangombwa cy'ubutaka ari cyo kimenyetso ntashidikanywaho gitanga uburenganzira k'utunze ubutaka ko ari ubwe.
ibyo bikongera impungenge z'aba baturage ko bazisanga bavanywe muri ubu butaka batuyemo bunabatungiye imiryango bitewe n'uko batabuherwa ibyangombwa.